So you live alone in your room? No, bersama ibu saya. With my mom. Ah. You come back or still in Haram? Haram. My mom, she has not written yet. Good. That's good. So can we go up side? My room. Yeah. For what? Untuk apa? What do you actually want from me? What do you think? I mean, Kak, saya tak tahu sebab saya bukan ahli sihir. I don't know because I'm not magician. yes, you are. Straight to the point. Are you gay? Actual. Do you want to chat with me? Yes. So if got your attention, please just keep it in your pen. Also, just understand. I don't want to be among. Sorry for that. You angry or Tolong tinggalkan saya tidak mahu dalam perbualan ini lagi. in English? Please leave me, I don't want to be flowery. Okay. And go. Ya. Assalamualaikum. May Allah bless you. Dia buat sentuh-sentuh saya. Dia sentuh-sentuh tangan. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اقول لكم ايش؟ اسالتكم بالله ايش اقول لكم؟ الذي يقع اليوم حق اليوم افضل هذه من ال سعود الهين الطرطور. اقسم بالله العظيم ان نامكو واذا لهن قد اياتنا الان اقسم بالله ان نامكو وعزة محمد الجثر يعني صايمين راقدين في امان الله ويجي لهم الغد قلتكم الله ويرضيكم بامانه يرضيكم الذي يقع اليوم بالذات اليوم هذا الذي يقع. الله لعنة الله على آل سعود. الله لعنة الله عليهم. الله لعنة الله عليهم.